Jesús. E o Toni por que non lle deu a gana de ir? O Toni con isto non se entusiasma moito, a mellor. A ver se se enrolla. É con nada. Pero non se enrolla, non? O que? O Toni. Non se enrolla, non se... Non ten. Vamos ver. Ai! Sí, queres poner así a foto aí? No, estou ya sacando, pero... Que este non se dá sacado, está moi maduro xa. Sí. Ahora, Meteos un dos un. toma, mete aí. Ai, que mira. Los pequeniños. Hombre, sí. Esa bolsa dos pequeninos. E agora virán as berenjenas. Non os toquedes moito. Sí, pero el berenjenas este ano non... Moi delicadas. Maravilla. Pero bueno. Son moi delicadas. Que bon comer eu agora chega. Non sei se comer as peras ou se comer isto. As peras. Depende de como sea, si salado ou dulce. É que comendo isto xa tes a cena, que máis queres? Nada, un pouco de cebola, esa Vitamina, está. tes minerales.